Da, Liverpool je, možemo početi s njima, oni su se već malo odvojili tu na vrhu ljestvice. Prošlu sezonu su uspjeli osvojiti bez apsolutno ikakvih ulaganja, ali zato su ove godine bome da potrošili solidne novce i stvarno kad gledamo igrače koji su tu kod njih stigli u top 11 transfera koji su se dogodili tijekom ovog merkata, oni potpisuju čak 4. Pa, Liverpool je najviše potrošio u ovom prelaznom roku, mislim da oko 450 milijuna eura. Tu je prvi transfer Florijana Wirtza, mislim da je 140 milijuna. Kupili su Isak isto, to se Friponga, Isaka, Ekitike. Znači, to su igrači koji su jako skupi. Međutim, prodali su Luisa Diaza u Bayern. Izgubili su nesretno preminulog Jotu, tako da Dioga Jotu, tako da mislim da je Liverpool ponovno na onom tragu od prošle godine i možda idu u tom smjeru kad se nešto osvoji, jednostavno da se ne zadovoljava samo sa tom linijom, nego da uvijek treba neke svježe krvi da bi igrači ostali napeti, gladni i da idu dalje prema novom naslovu titule koji će biti jako teško ove sezone.